pi memang ngang pandai nong job teng lah kum ong te lada la Liverpool kamlong hable Chelsea lada ka Chelsea kamlong hable Manchester United so many things no ya kata kalau out of question let's see so kani ka MP election tindadap ni ka MP election ni sakot kani ka body jungi ka ba klan ka sakot metala nang yaroy pun ba kibrana yawan tmai kibam sim layo apan kersa ni kani ka election lele fine por karamboy lada kamili su mangaru sadon kinang ine lada kadi ka por bakani kadi ka sit jikin thairu ngin spun mi ki kerta thai no problem tanre kata ni sipai but ya ke MDC badi ke MLA ke MC Spark kan sapatay ngi tamang laong ipi bangini khun mai nila pa kaya nilang spy ni krawat ngi sakadang sakamon ni im kumni si im kendoy jakpo nakti ni lakot karep rus kumne rijingri kumne ngalakran ni kini meeting ngam kan persya ini no I talk about upliftment of economy kabadi bandang lano ngko apan karpa du MLA MDC forget about anything once kambat ni trilang nak bantaban uplift ya ke economy hapo kani ka district jungi ka election ka akot lagi don kamengi banuman mene krelang na kulta kumno ban pintew ka than ngalong balakwan hindi ba kanila persya to wala dong MLA la MDC la ada session am session ba som session ni no ngko ba ban sekri ka bariw ko bat pinkew ya ki bari jungi hakas pa po bakinum duk kinum longki nong tungum mala ka jong kuri